at kan mai kum 2023 me katup khori thauna asai ngan na Manipur khau zati kanai intai mai akhani kuki meri ri sugwang kan mai khau kai sap kabiu mina rap mangna thaisu mai azu ni zat kanai ka khau pat kanai Jiribam khau November ru na khat nai tai kuki mar mai gan ru akhata suloi kan mai le kariang nai na intai mai alaw kazau na gan churuk ta suwai dat kan mai ni nai kanai kakhwai mak mai azu ta suloi sutiat mai azu pat kanai inbu na Manipur khonai mai MLA akhani minister kai azu ni intai mai gwai re mai tau na su kasi lokanai Manipur tong chief minister N Biren Singh Rui jailo mai bang khau BJP government ri asai ngan na Manipur khau chu jek mai ti gwangam mangna gwangkan mai jang ri National People's Party tong national president Conrad K Sangma ri swai su launa ti pat kan mai kyu tho Manipur khau BJP government ri chu jek mai asai ngan na phungwang ngam mai jeng ri NPP hai BJP ta support chuba metai inthe kani thei tuna sa kanai NPP MLA hai Manipur khaugan chanai nai me hai BJP government ta support suna gwang kan to ngai tiki Manipur government hai fail sumai government di thei tuna sa kanai mi twang che tai BJP president Jagat Prakash Nadda khau tilaw kan to ngai intaw taw suna BJP government ti hai NPF ZDU akhani NPP re support suwang kan to ngai tiki NPP tho BJP ta support sumai inthak thei tuna sa kanai Manipur tong irang si na bampui thailai na Department of Home Commissioner Manipur re internet ban su kan mai tai zeng nai khang kason padat kan thei November ru na chat tingjin khong pangu minute ru pangu khorui chui November khong pangu minute ru pangu ngan khang zai kason padat kan thei Manipur Injang Tong Police Station Charok Khau Armed Forces Special Power 8 1956 Section Kathop Hai Ministry of Home Affairs Ri Police Station Charok Khau Laukan Mai Tai Zau Hal Laudat Lana withdraw su lau khang Manipur Cabinet Meeting November ru na pangu nai tai bam lana decision la kan to ngai Armed Forces Special Power 8 Hai Lamsang Lamlai Jiribam Laimokong Sekmai Akhani Moirang Police Station Khau Laukan to ngai Kumbi Kendra tong MLA Sanasam Premchandra Singh ta local minun kagwai resign sunu magai tun sa kan the mitwang lat hai saiton khau public meeting bam kan mai khau tai sa kan to nge MLA Teresa kan mai kyu tho public mi gwai resign su tho tui thai su puni dei tun ani sa kan ne Kundrakpam Assembly Constituency tong MLA TH Lokeswar Singh kai khau mai taw lokan mai tai MLA ri tabuitan khoilo mai nai na chou tu na sa kane zat kanai ri suri khau hai MLA akhat su mai twang ka thau tan gwang kan to nge ka thau thai na ri lai gwang minun ta ngan na ka kai khau relief camp chanai chacha la law na asai ngan na gwang to nge ka tong kendra khau taboi gwang tang mong mai nai puni so tu na tu khang jang khang thai mak na tan gwang kan to nge relief camp khau ti khang lo ba mai pochai goi si ni mai taw lo mina ra mangna sana lupa azu ni lut su ta kan thei tu na sae intaw sin ba mai BJP government ri su ni mai thau ka gwai tai su mangna bam khau zati kanai ka khau chu jang mai phungwang khang karam tat ba mai ta ti ka biu lo mai thiak hai tho tan na lani ma ge tu na sa kane mikum ithiak hai hu duan ka gwai khau ta lo dat ma khang ni sa kane Jiribam tung BJP Mandal Office Bearer kagwai mass resignation su kanthe mass resignation kautai members ganja chat kazau kane resignation che tai Manipur Pradesh BJP Manipur President khau November ru na pangu nai tai tilaw kan to ngai Asai kalan kasar singer band part 4 deng kunai mai di thuak khau intai mai pui thai mai pum akhat phangda kanthe Rilong Assembly Constituency tong MLA Alhek Abdul Nasir resignation Prime Minister Narendra Modi khauti law kan the kamai risa kan mai kyu tho MLA post khang swang Manipur ka law mai ri inthu gei tu na sa kane Thadau Student Association risa kan mai kyu tho November chanai khau Jiribam Jairon nam khau tu mai pui akhata soloi na mai taw law kan mai
November chuku khau saiton khau into mai pui lau tan ba mi ta kap loi kan mai allow gan thup le into mai gan thup ta suloi kan mai tai thado student association ri tan na nu ni mangna sa ka ne cham nga lo the